NH le chungkwa hele khobu hi kumsang ni sompali a Mizoram State AIDS Control Society in abuat sei chungami ani Mizoram a hian kumsang kha zakwa somkwa khan HIV shikpai mu tan ani a chuta tang chuan sarkar ko hran le tlom ngai pol sang sangin ado na po kan thok ve nga la sum le tha tam tak kan seng chung po in kiam lam apan thei meu lo Mizoram mi pui nuai som pakhat vela mi nuai thum vel zet thisen enfi ani a chu mi zinga sing khat don chu HIV shikpai an lo ni reng mai kumsa ka zakwa som ko paruk thleng kha chuan rui hlowa in chiu kha a in kai chhonna na saberani a ma se he mi hnu atang hi chuan mi pat mei chiat na hi kanin kai chhonna kongpui ber anita HIV and AIDS chungchang hi minol pui chuang kan threto hle maya no pangte te po in a in kai chhon thei dan te phei chu an hreteu to chu wangin henat na chungchanga hriat tur tlang pui chu minol pui po in kan hreto soi thar chiam tur om to lo ma se chu tiang khreng chung si chuan kiam lam a in pun lam apan zel bok si engtin nge mo kan han ti ta kang le isuan petra hne na li thuk lama len deng le tura ati khan petran rim takin zan khua in kan bei to a engma kan man lova luka bunga changa a ati ang khan HIV and AIDS po hi sum le pai le tha le zung tam tak sengin kan bei to a asot tak tak si lo ti mai a ol hle Mizoram a HIV shikpai kan hriat phat atangin sarkar lam chuan health department nuaya AIDS cell dinin ma alanga la nasa zo ka bei zelin emsak alodinga thapui tho in HIV and AIDS chu adota ani lave lo ten an kai lo nang kong sang sangin zirtir na te pe in himna ani be sein condom le hriau thiang hlim man thlengina kalpuya avei to ten midang an kai dar lo nan an nat na awanga an hre om lutuk lo nan sum le pai tam tak sengin a en kol boka hetiang hian malak ni talo se kan din mun hi a chengotang tlom ngai pol te po in HIV and AIDS ni an buai pui khop mai a thei dan angin awareness campaign le outreach te an nei thin bok heng malak na sang sang awang hian kan him pha in thui tak chu kan chelutuk tur hi min veng ani kaushan po hian HIV and AIDS no na konga tha kan tho na sa le rampum huapin awareness campaign kan bei fowa avei te en kol na tur Grace in hospital te hial po kan din to a ramdang atanga ron zir tu te po in HIV and AIDS no na konga ko fran na tho hi an fak khop mai kan tho to dan en hi chuan kan thok na sa ti lo rual ani lo rim takin zan khua in kan bei to ti ang khan kan bei na sa hle to ani kan tho to hi asot lo ti mai ol viau ma se heti tak hian bei lo phei ila chuan kan chathui to viawang heti khopa kan thok chung hian ma se a om tlat ma se kan rama hian HIV and AIDS hian zia om lam a in pun le zual lam apan tlat nasa taka kan bei chung po a heti ani si chuan kan ban san to mei don em ni ang bei don ni hi hlo cham na kong ka pui ani a hlo cham idu chuan i bei ti dong ro mi bei dong te hian chuan lam thatak chu an nei vek asin khati khop an sa khan kan bei to a asot si lo chu tiang khatiang chuang kan ti to a eng kan ang chuang lo nasa takin bei le ma ila emo kong hran dapin ti dan dang po in ti le ma ila kan hlo ting tak tak chuang lawang han ti hi chuan a om viau zel beidon na om taka an bei adong a ang viau ma se eng kunga po hlo tling tak tak tur chuan beidon na oma po beidon lo angai thin zan khua in rim takin len kan deng to a kan hlo cham to a ma se I thu in kan deng le ange ti ang khan be se na thar ne na ma kan lak zel hian hlotlin hun alo om thin kan rama khar satna sang te hi noi bo tumin thei top chu in kan in ria re thei na emo politics diklo emo rui hlo emo corruption po ni se kan ram khar satna sang zira siam that tuma be tu te reng in atopa kan ram khar satna tro bul le ati dam na bul nia an hriat chu chung kwa ani zel kan rama sual na le khar satna sang te hi chung ko fu lo atanga lo chuak ani a ati dam na po chung ko a bok a om ani HIV and AIDS chung changa po hian kong sang sangin beima ila apoimo ber chu chung kwa
alo ni tho mei chung ko thane hi sual le thil thalo laka him na kul pui chu alo ni siam that le na len deng tura li thuk lai ber chu kan hnai ber chung kwa hi alo ni tlat mai